Dobar dan i dobrodošli u Stratowave Connect. Bavimo se izradom rješenja za bežičnu komunikaciju na velike udaljenosti. Kao startup postojimo pola godine. Naš uži tim sastoji se od 3 osobe, a širi tim od 10 osoba. Nakon 15 godina iskustva u bežičnim tehnologijama smatramo da je došlo vrijeme za komercijalizaciju. Dakle, ono što mi pokušavamo napraviti, to je upravljanje dronovima i mogućnost upravljanja potpunog ili djelomičnog putem interneta. Ovaj dron koji je na stolu, to je zapravo klasični dron sa klasičnim lako dobavljivim komponentama. Kada završimo tu osnovnu sekciju, na njega ćemo postaviti mrežnu opremu sa komponentama koje smo sami proizveli, tako da spajanje između drona i interneta bude moguće. Dakle, ovo je prototip naše bazne stanice koju mislimo koristiti za bežično komuniciranje sa bespilotnim letjelicama koje sami proizvodimo. Ono što ju čini različitim od postojećih sustava je što je ona zapravo cjenovno puno prihvatljivija širem krugu korisnika. Sastavljena je od isključivo komercijalno dobavljivih komponenti s tržište. Omogućava dosta daleku komunikaciju i mi ćemo još koristiti za mjerenje. Razvili smo programsko rješenje za pozicioniranje, lociranje i telemetriju koje nam omogućava sustavno praćenje i nadzor letjelica u stvarnom vremenu. Naš sustav namijenjen je prvenstveno za komercijalne svrhe. Prepoznali smo priliku i našim kupcima nudimo jedno sveobuhvatno rješenje koje smatramo korakom naprijed u razvoju poslovanja, a isto tako i u razvoju društva.